Stvarno ne volim generalizacije i ne znam da će doći kraj muškaraca ili kraj žena ili kraj nečega. Mislim, kome malo duže pozna, zna da ja idem za tom nekom androginošću, ali ne u smislu izgleda, nego u smislu onako balansiranja muških i ženskih karakteristika i kvaliteta. Mislim, sad kod nekog manje, kod nekog više odvojeno, ali ne znam, kao što muškarac ne može biti niko ko nije i nježan i osjetljiv i onako razumije neke stvari. Ne mislim da mislim neka pičkica, ne znam, neko ful nježan, neko ko je ne znači biti muškarac, biti mačo, mislim. Može biti mačo, može biti super neko te mačo, mislim, ali ne znači biti sirov. Muškarac ne znači biti sirov, a žena ne znači biti samo lijepa, znači moraš imati jedno i drugo u sebi. I s te strane ja mislim da se događaju promjene, da žene imaju sve više inicijative i uče se bolje organizaciji i funkcioniranju možda nekih drugih modela koji možda sad trenutno to bolje pale. Ali muškarci će se isto jako brzo prilagoditi tome, vidjet će da je to bolje, mislim, i takve neki drugi oblici koji su osvješteni, koji, znaš, samo održivi. Mislim, to možda je kao sad se gleda kao neki trend, ali to, ja mislim da se ide prema tome. Ne znam da koliko će ova ekonomija moći ovakva, opstati na ovakvim, temeljima. The sources of this hidden pain. Pa ne znam da će skoro biti neki Pride u kojem neće biti policije sa strane, mislim to neće, mislim ne znam koliko godina će trebati proći da se to dogodi. I da, mislim, dobro si rekla, mislim Pride izgleda kao inat, ali to nije inat, mislim to je jedan politički čin koji seže, ima svoju prošlost i zna se zbog čega se takve stvari rade. Mislim, uvijek je isto jako zanimljivo kako se mediji i ljudi uhvate, znaš, te jedne gole guzice koje će sad se sjećati svi sljedećih, 20 godina, koja je bila jedna osoba, mislim, u svih ovih godina. Tako da, to je to, zato što najlakše je gledati to s površinske strane, šta sad tu neko paradira, mislim, a uvijek je teže vidjeti koja je pozadina i zašto se takve stvari radi. Ja sam bila u organizaciji 2 godine, jedna intenzivnije, jedna sam samo malo surađivala. Mogu reći da Prajduci rade odličan posao, mislim, to stvarno napreduje. Mislim, mi imamo u regiji jedan od baš mislim, jedini imamo neki normalan Pride Slovenci. Čak Slovenci imaju oni nemaju policiju, nemaju ništa, pa to izgleda još kao dosadno je kod njih. Mislim, naravno, ali što se tiče Bosne i Srbije, kod nas je stvar, mislim, neusporedivo bolja. Možda to slučajno da se to tako relativno bezbolno ovdje sve izdogađalo, ja stvarno ne znam, ali mislim da tu i Kvir Zagreb koji je ne znam, tu kulturu kvira uveo već prije dosta godina, pa je onda to nekako kao kultura pa kvir, pa se nije povezalo sa nekim žestokim aktivizmom ili ne znam čime, pa onda je to malo lakše prošlo. Ja stvarno ne znam u čemu, jer onda su u Bosni počeli isto tako, su htjeli progurati kao Kvir Sarajevo, kao bit će samo festival kulturni, ali dočekani su na nož, jel? Tako da, ne znam stvarno. Mislim da bi svako trebao bar jednom biti u toj povorci da osjeti što to znači kad te neko izvana mrzi bez ikakvog razloga. Jer ti to možeš mislim, ja sam sa svojim dečkom prije 5 godina bila unutra i onako to je bilo prestrašno, mislim, znači oni sad mene, mislim, to je direktno meni upućena ta mržnja, onako, neko tebe mrzi bez. Mislim, to je jednostavno dobar osjećaj da se skuži kako se osjećaju ljudi koje društvo onako marginalizira i ne želi ih vidjeti ili tako nešto. Čisto onako edukativno je dobro osjetiti tako nešto. Po meni organizacija svake godine sve bolja i bolja i mislim da se to osjeti. I pogotovo što s te PR strane rade onako jako jedan fin posao gdje mediji ne mogu naći neke zamjerke, nego jednostavno su prisiljeni surađivati, možda čak, mislim da prisiljeni, nego jednostavno lako im je surađivati kad se ekipa tako dobro organizira i kad se tako dobro iskomunicira s njima, onda, mislim, sve na kraju se svodi na to što mediji, kako to mediji prenesu, jel? To je nešto što sa Countryom planiramo u principu napraviti jedan takav, vidjet ćemo da li ćemo uspjeti, ali napraviti jedan baš fini časopis koji neće biti baš možda par puta godišnje da izađe, koji će imati tako neke stvari gdje će se, mislim kao i na Countryu, to znači to nije isključivo kvir mediji, to je jednostavno nešto što uključuje sve aspekte te drugosti, jel?
Tako da pokušat ćemo s te strane napraviti nešto što će biti malo ozbiljnije i malo će više propitivati stvari, a usto će biti i vizualno jako zanimljivo. Pa to niko neće financirati, pa neće, mislim, country neće niko financirati. Zašto bi neko financirao neke žene koje su u principu jako dobro educirane, bave se kulturom, mislim, koji je njihov problem, šta im treba? Sve imaju, mislim, mogu naći posao kakav hoće, mislim, bave se s nekom kulturom, gdje su kakva smo, mi nismo nikakva ugrožena skupina. Mi ćemo se, uvijek, vi ste takve kakve jeste, vi mislim jednostavno možete sami za sebe se snaći. To je, biti i trebale bi moći, jel? Mislim, to što sad shvatamo da možda treba imati neku potporu, to je druga stvar, ali niti smo mi neke napaćene žene koje sad neko baš isključivo mlati, da jesmo, dobili bi pare za svoj časopis, sigurno. Da smo, ne znam, možda čak i da smo djeca poginulih branitelja, vjerojatno bi dobili novac, da smo, ne znam, znači moraš biti jako hendikepiran onako u onom, ne znam, segmentu valjda koji društvo prepoznaje kao hendikepirano, pa da onda kao nešto što je jako teško, što zaslužuje pomoć, ali nešto što onak, jel nema, gdje je tu problem? Razumiješ? Mi živimo u takvoj državi gdje to nije nikakav, znači tamo se financira samo ono, znači mi još živimo na toj razini preživljavanja, mislim cijela država je puko preživljavanje i dok se malo stvari izdignu onda će biti vremena i mjesta. Jer ja stvarno smatram da postoje bitnije gorući problemi osim od, ne znam, fakat jednog umjetničkog časopisa s kojim bi neke žene pisale nešto sa suvisla s glavom i repom. Ja se slažem da postoje gorući problemi koje treba rješavati, tako da samo nek se oni riješe efikasno. Ne znam, ja kažem, ja stvarno ne znam ni kad je kod nas kultura i politika i kultura kad su surađivale na onaj način na koji ja mislim da bi, mislim ne bi ni trebali surađivati, mislim postoji Ministarstvo kulture i projekti koji su najbolji idu dalje, koji su najprogresivniji, koji donose nešto nove, koji donose možda neke svježe stvari, po meni su to zanimljivi projekti, a to sve što kažeš, projekti koji su svake godine isti i te neke manifestacije. Mislim, to se uvijek će se to podvesti pod očuvanje hrvatske baštine i može se slikati, mislim, šta ćeš? Ovo sve drugo ugrožava hrvatsku baštinu i onda naravno da je opasno. Ne znam, stvarno ne mogu ja još uvijek mislim da je to taj problem gdje smo mi baš, to je puko preživljavanje i ne vidimo, dok mi ekonomski ne budemo jako stabilni, dok svak ne bude mogao živjeti od svog rada kako se spada, neće se ni o takvim nekim stvarima moći bolje razmišljati, promišljati i